radi, ostvaruje svoja prava i razvija se u demokratskom okruženju. Da niste sputani ni od koga. Da niko nema pravo da vama kaže vi se ne možete dalje školovati. Zašto? Pa eto, niste baš lojalni, niste baš podobni. Dakle, to su stvari koje mi moramo imati na umu, s obzirom da je u našoj, ja nažalost moram reći, tradiciji, koja nije demokratska, jako prisutna podanička svijest i jako je prisutna praksa totalitarizma. Što je manja sredina, to su diktatori u njoj veći. To je zakonitost jednostavno. Dakle, ako imate male sredine, onda su tamo neki lokalni moćnici, bilo da je riječ o načelnicima općine, predsjednicima političkih partija ili tajkunima nekim, onda oni upravljaju društvenim procesima. U većoj sredini, dakle, ima više takvih pretendenata, pa se onda oni međusobno nešto bore za svoj interes i tako mogu stvoriti jedan privid demokracije ili slobodne neke diskusije. Ali uvijek riječ, dakle, o tome da se ova temeljna ljudska prava nastoje zanemariti, da se nastoje pogaziti i da se očuva nekakav poredak u kojem neki pojedinci ili grupe imaju neku ekskluzivnu ulogu ili da su ravnopravniji od drugih, odnosno da za njih ta prava ne važe. Ja, nažalost, znam jako puno tih primjera i njihovo navođenje ovdje bi nas odvelo u jednu drugu krajnost. Ali je vrlo važno da i vi kao novinari, pogotovo neki koji će se baviti istraživačkim novinarstvom i tim temama, stalno istražuju takve pojave. Njih ima u našim magazinima i u našim TV emisijama još uvijek i to je jako, jako dobro. Zatim, imamo drugi samit šefova država i vlada Savjeta Europe iz 1997. godine, održan u Strasbourgu. Oni su smatrali da je cilj Savjeta Europe postizanje većeg zajedništva između članica radi očuvanja i ostvarivanja ideala i načela koja predstavljaju njihovo zajedničko nasljeđe i potvrdili su obavezu svih zemalja članica da poštuju osnovna načela pluralne demokracije, ljudskih prava i vladavinu prava. Evo, malo prije Ljilja pomenula primjer koji je aktualan i živ. Dakle, u izbornom procesu za izbor članova Vijeća regulatorne agencije za komunikaciju nije izabrana niti jedna žena. Time je prekršeno ustavno pravo na ravnopravnost spola. Riječ je o Mariji Milić, urednici u Blicu u Banja, koju ja poznajem, dakle, medijskom profesionalcu, i njena jedina pogreška je u tome, dakle, što vjerovatno ne pripada nikom od tih vladajućih partija oligarhija ili što eventualno nije dovoljno, dakle, pouzdana i poslušna, što misli svojom vladu. I naravno, osoba kao takva, a upravo bi to trebalo. Regulatorna agencija za komunikacije, da, nju osniva država, ali regulatorna agencija za komunikacije bi trebala biti neovisna. I dakle, država nju pokreće i osniva da se ona ne bi bavila regulacijom, ali u njeno ime se bave istaknuti stručnjaci i osobe koje su relevantne u toj oblasti. Zatim, rezolucija 1165 iz 1998. godine Parlamentarne skupštine Savjeta Europe razmatrala je pravo na privatnost, potvrdila izuzetan značaj slobode izražavanja i informiranja, posebno putem slobodnih i nezavisnih medija. Zatim, garantiranje prava javnosti da bude informiranja o pitanjima od javnog značaja. Ovo će vam biti jedno od tema predavanja. Dakle, šta su to pitanja od javnog interesa? Koje su to informacije od javnog interesa? To su sve one informacije koje služe za donošenje odluka i za orijentaciju. Dakle, informacije od javnog značaja obavezni su emitirati javni emiteri. Privatni mediji nisu obavezni baviti se takvim informacijama. Privatni mediji su usmjereni na zabavu, na profit, javni mediji služe javnom interesu. I njih osniva država i donosi zakone s tim u vezi, ali oni pripadaju građanima koji ih finansiraju kroz pretplatu i koji ih na neki način kontroliraju, odnosno reflektiraju se na njih. To je također jedno vrlo aktualno pitanje u vezi sa posljednjim odlukama koje je Vijeće RAK-a donijelo u tehničkom mandatu, a to je da se skrati vrijeme komercijalnog
oglašavanja u javnim servisima i to je naravno proizvelo polemiku koja traje već nekoliko mjeseci, koja će biti nastavljena u ponedjeljak na federalnoj televiziji u emisiji Pošteno od urednice Duške Ivršić. Dakle, gledajte i interesirajte se za te stvari. Đavo se uvijek krije u detalje i ništa nije onako kako se čini. Dakle, bilo je nekoliko emisija, bilo je polemika, bilo je različitih izjava i tako dalje i naravno tu se otvara jedan čitav spektar pitanja. Ali sad to naravno nije naša tema, ako bude potrebno možemo i o tome. Zatim, obezbjeđivanje, zatim javni nadzor nad javnim i političkim poslovima. Evo, upravo se sudi bivšem predsjedniku Njemačke. Zato što je primao nekakve poklone i živio nekakav lagodan život. Sad je on na sudu. Da li pamtite slučaj da se nekome našem tako sudilo za trošenje, recimo, javnog novca ili primanje poklona? Ne. Dakle, kod nas je normalno da, recimo, neki od ovih moćnika mijenjaju tok rijeke, da bi rijeka tekla pored vile. Jer ako je malo daleko, baš nema puno smisla. Dakle, ne samo da mijenjaju društvene ove zakonitosti, nego i prirodne. Moguće je da će, recimo, donijeti odluku da nema zime uopće. Moguće. Zatim, niko ne polaže račune nikome. Mi smo društvo koje se zasniva na principu neodgovornosti. Kako je to definirao jedan ratni general, a inače prijeratni bagerista, koji je jamio. Vi znate naravno o kome ja govorim, jednoj živopisnoj pojavi, ali naravno to je princip koji njemu odgovara. Šta ćemo sa onima koji ne žele ništa da jame ili koji nisu ništa jame. Dakle, vraćamo se na jedno stanje u kojem je Thomas Hobbes govorio u svojim dijelima, stanje prirodnog neprijateljstva. I naravno, dakle, transparentnost političkih javnih organa, bez predrasuda prema unutarnjim pravilima zemalja članica koja se odnosi na status i odgovornost javnih funkcionera. S tim u vezi imamo i deklaraciju o medijskoj politici sutrašnjice na Europskoj ministarskoj konvenciji o politici mass medija održanoj u Krakovu. I naravno imamo deklaraciju o slobodi političke debate u medijima iz 2004. godine koja je usvojena u Vijeću ministara i ona prethodno podsjeća o pravu na odgovor. To je također ovo pravo na kojem se zasniva i rad Vijeća za štampu. Dakle, svaki pojedinac ima pravo na odgovor, ima pravo na ispravak nečega što ga se tiče. Dakle, ako ste negdje pomenuti u negativnom kontekstu, vi imate pravo da se na to žalite i da pružite svoju verziju, odnosno svoju istinu. I zbog toga i ide serija ovih infosastanaka sa građanima koja se zove vaše pravo da se žalite, vaše pravo na odgovor, da se čuje vaš glas, jeste. Zatim, preporuka o govoru mržnje i naglašavajući da sloboda političke debate, dakle sloboda govora, ne obuhvata slobodu izražavanja rasističkih stavova ili stavova koji postiču mržnju, ksenofobiju, antisemitizam i sve oblike netolerancije. Dakle, sloboda govora nije sloboda govora mržnje. Mislim da je to vrlo jasno. No? Zatim, ovdje imamo u ovoj deklaraciji o slobodi političke debate, mislim da je član 3 u pitanju, gdje se kaže da nositelji javnih funkcija, otprilike tako parafraziram, moraju biti spremni na povišen stupanj kritike, jer su oni nositelji javnih funkcija. Ne odlučuju o nama. Pa prema tome, njihov rad, pošto je javan, mora biti izložen povećanom interesu i mogućoj povećanoj kritici. I to je nešto što, recimo, u našoj kulturi komuniciranja nikako ne mogu da shvate ove sjede, mudre glave ovih vlastodržaca, jer kad god pokušate da ih upozorite da nešto, da li je to što vi uradili dobro, je to baš moralo tako, oni to shvataju kao atak na ličnost. I onda oni kažu, vi to mene mrzite.
Tako da se ne pravi granica između privatnog i javnog, odnosno da ne postoji svijest o odgovornosti za obnašanje javnih funkcija, ali i o pravu ljudi čijim sudbinama raspolažete, da i oni nešto kažu o tome. Zatim, deklaracija Vijeća ministara Europske unije o zaštiti i promociji istraživačkog novinarstva, koja ističe da bi funkcije medija kao javnog promatrača, ali kao dijela sistema provjere i balansa u demokraciji bila reducirana bez istraživačkog novinarstva. Dakle, nama ne treba dnevno izvještajno novinarstvo, hronologija, ljetopis. A to je radio Ilija Čelebi prije 500 godina, skoro godinu do sada. A naše se novinarstvo, pogotovo elektronskim medijima, svelo na registriranje događaja. Danas su se susreli taj i taj. Danas je održan sastanak Vlade, Vijeća ministara. Parlament je zasjedao. Te informacije ne znači mnogo. Ali problemske informacije, informacije koje dakle razotkrivaju neke mehanizme, koje ukazuju na neku društvenu patologiju, a te informacije su dragocjene. To su takozvane informacije sa odgođenim dejstvom i one nas upućuju na potrebu našeg aktivizma. Da se i mi zainteresiramo koliko se novca troši, šta se radi i tako dalje, a ne da sjedimo i da pasivno sve te stvari promatramo. Ja ću vam navesti primjer u lokalnoj sredini, dakle u Tuzli, pred izbore ove posljednje, znači prošle godine, negdje oko 2011. godine, jedna lokalna nevladna organizacija je preko zastupnika u općinskom vijeću pitala, postavila vijećničko pitanje, što je uobičajena praksa, načelniku općine, da li je istina da vi budžetskim novcem finansirate vašu ljubavnu vezu. Dakle, umjesto odgovora koji može biti da, ne, nije tačno, ili ne znam, on je odgovorio tužbom protiv te nevladine organizacije, ali i protiv medija koji su prenijeli to pitanje. Sad zamislite kako je u njegovoj glavi poimanje slobode, demokracije, prava na slobodu mišljenja.